Okay, we're back with our second set. Katoilat na po ni Manen yung adjun together with John Mark, pastor, operator, labrador. Aso nga niya, aso. Ason sa kaya. Okay, dito lang po kasamitan ng radio station din entire Cagayan Valley, Worldwide Philippines Incorporated. 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsam. Yes, and of course, kanyang kablaawan, tayo pagayam tayo nga ni Kokoy Terde, ako nga manarimaan nga, akwal pala ilang, sa jay probinsya ti Ifugao. Kung nanapigsa, iti signal nyo dito parts, iti San Jose, Alfonso Lista Ifugao. Oh, kita man lang. And yan, siya sinuman tayo di taga. Sa Marno siguro di San Jose, Alfonso Lista, di Karanglan. Yes, Dalton Pasti pagkapom dito. Whatever is that place, actually, we have never been to that. Have you been? San Jose. Now, Pinto, dagi lang di pananta di yan. Pinto, kusina, arwangan, dagi lang din nagkapunta. And of course, katagit so amin na pong pagaya mi dita Pinto Alfonso Lista, headed by, of course, the Maingit family. Dagi di familia ni Ragwan. Ading Angie Maingit nilakay na dagiti anak na good afternoon kalakita. Of course ni engineer pa yung tay best friend ni father mo day di tatay mo nga makadangdang ang kanan. Yes, engineer makadangdang ko namlatan. And the rest sakit ti bukot ko nga talaga. Madin sa ti panagidak no kastoy nga nakamulagat ka nga naturog. Okay, kit ko na dagiti pangablao balong. Wan nembag ngal daw yo kamanong kablaw man jo ana ibara dita tiage etak uray basit ken kablaawak mutan dagito ilalakay dito surok. Ay sirok kawayan. Minga aga ayan. Thanks kuya pakiplay man jay sirok tipandiling from Romar Dugilan iti pagrang ayan. Nembag ngal daw yo KARRUBA grecho man dagiti family baliga dita Ramon. Amangan tayo idol agsida tayo ti agorong request ko man di Siwit. Thank you idol. And iko na pa good PM kuya i-greet ko man ni Mamang Berling Antibelia Dionisio dita Carte Norte. It's me Kadong. Ewan nag-text game ni Ate Odessa. Happy birthday kay na Tita Jinken and Tijubi. Kana nga ni Ate Odessa. Pasyon. Watching from Malaysia from SP Pasyon. Hello po from Raymahat Tawab. Gana, mayata. Damdama jay Mandilaw na buwan anak ko naman ng Lourdes Cereales. Wow, happy Sunday po. Papating nga po family Pado dito po sa Ramon. Thanks po. Pa-play po ng bulan. Oh, kita mamalakat ano ti request. Hello to Adik Rhea Mides Lalan. Yes. Sa Jaya Australia. Oy, eksakto di pa nagbati mo. Nagbibuya na ating engineer. Yes. Okay. And the rest of the members of the and officers of 4-day Kaduwa Hong Kong chapter. Agyaman kami aputin ng pusuan nga panaki danggayo kada kami. Iti kabit nabitang panakay pupusay ni tatay ko. Basak pa ulit ti mensahe ko ni Ading Rhea Mides Lalan. Happy Sunday KARRUBA kablak man nagjay. Agin general cleaning jay balay mi tatta pambaranda lang nga ag merienda manen damdama go Pokana Shane Jeff Shad ken amin nga KARRUBA mi ditan request mi man jay kuskus agyaman kami Okay nga as requested namin adto nga request iti bulan at Ilocano version iti buwan. And kadagiti so amin na po nga manggusto iti dayto ita manasurok nga sang aribo sang gasut aribo iti views nan sa YouTube para sapay ka matabayan nyo pa tanong madupay iti royal team. Di lang kasimple aja asla nga bumugi nga Chad Kinis lang dato wow. Kukwa naken kukwa kamet lang Pintas ka aming mingan basta nabartak lang yan Ket ita nga agmay saak Umay nakadmet abayan Tilawag ti silaw ako raw
kad tinakipupuka di bulan aduyaw kagurak ti agbiag analiday ragsak ko sikat gapuanan mangnam na makinggat lumakay may kanta inta yuldad siyanig nga ta tilawag ti silaw apuraw di bulan aduyaw binggem kad tinakipupukaw di bulan aduyaw Blessed Sunday, Karruba. Pag-greet ko man, ilaki ko kinanak ko. Apo, aming nga pagsardingan mi, kantayo ti mga may aglalo jay kabatuan. Congratulations ko na namat ni Kabsat nga Rubelin Avila with vital statistics 34, 24, 36. Kimbatungan. Gutok pusok mangit katay-tay akan ken agsub-subli dito'y ayan sikat biyak ko siksikalat pagduyusan dinggim to'y pusuken rik-rik na emtinak marik-rik na ilawag ti silaw apuraw di bulan aduyaw tayo kasi ngayon agkibapon dinggem kad tinakipupukaw di bulan aduyaw. Woo! Yeah! La 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 tilawag ti silaw apuraw di bulan aduyaw la dinggem kad tinakipupukaw di bulan aduyaw. La 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 la. Dalawa na kati pamatay mo mga talaga balong when it comes to singing talaga mit nga awan ti atras ang mga sonata. Okay, mapa-komedya, mapa-formal nga kanta, kaya nito mapa-binog kawan, tayo sungorot mo ti master mo dita, binog kawan. Okay, dumodawat kami po di dispensa kada kiti text messages talaga nga kami po kaya nga basahin namin. Aglalo kat sa bali pa di Facebook and sa bali pa dito. Actually, we have 68 unread messages. Ito'y official text. Karaman tayo nagpugto. Ayan. Ano? Karaman. So that's it. Wala kasi sorry nga talaga. Okay, anyway. Padasan talatang mangbasa. Barbaring makisayan. Nakadadudang amin launa. Hindi ka mo ti kasano ti pamayak dito. And
Manong June and John Mark, kanayon kami dingig-dingig, iti po dingig-dingig. Agdeng-dingig ti programa yo. Kada Domingo request ko man iti The Girl From Yesterday or arak para kini darling kong asawak nga ni Romel Evangelista. Anong palayaw na manong It's Me, Mary Jane, 80 Santiago City. And here's another one. Good PM, greet ko man ti friend ko Mel Ramos. John Asuncion, Rodel Capirma, request ko man ti I love you from Laila Pablo ng Lasam. Oh. Thanks. Nagdayo Lasam. Lasang. Na imbaga aldo yung manong aji nga inabak ko dila Sunday apay nang sino ato nga nangabak dila Sunday hamunga na itad. Oy, nilodak amin da kita. Wen amin nga nangabak nilodan ni John Mark apo dila Sunday ada kanya na tiris resibo iti GCash. Ayan, gusto na lang mati nag-birbirok baka no sa bali mati napindot mo. Kamo lang. Okay, basta i-check. nilodak amin, tiko na. I-check min to apo, damdama later on. Good afternoon, boy. Gumgumloong dito'y Villa Beltran, tikado dumdungeg. Hehe. Wow. May san ni inang ko ani Imelda ken Raymond Pascua. Wow. Good afternoon kada kayo amin ako dito. Ni Brian Pascua. And Villa Beltran. Kuya Kablawa man dagiti kakabsata ko nga ni Kuya June ken Nick kay Kuya Alan ken dagiti pamilyada ken dagiti pamilyak nang runa kini Mami Minga Adda Ijaya Vergonesa. Come from Maribel. Pableo Bangayan. Ano si Berjonesa? Umuman. Naibagang pangaldo yung mga idol, pakibati yung man amin nga, pagaduan family dito Ramon, pa-request mo dito ay Lodi Tibulan, it's me, LJ. Yan, sakto, kalpas. Apo di jay, kit anuhan yung anangeg, kit kagudin nyo latan apo di jay YouTube. Iti mo ito Facebook Live, watching from Dubai, kablawak man nagiti kakabagyak dita ang Adanan Isabela, Guillermo, ken Santiago family, kina amin nga buibuya dita live yo, from Rose Dinong. Kung naman ni Darwin Di Choso, kahit kuman nga kablawan ti pamilyak dito'y ita, nga madama iti weekend getaway me. Dito'y Loma Linda, California, to'y karubam Darwin, kunada. Hello, good Sunday Karuba. Nice voice, makamurmuray from Palor, Estefania. Pabati de la Cruz family, iti Isabela from Annabel de la Cruz. Okay nga ro, tasakbay nga itultulit ito bumasa kada kita nga text message. Ampay lang. Madik sa pinapicturean game dyan na udi. Kasi kaman. Aji solesog. Mansa kaya. Kumalseta ifay. Ay da. Kimapso. Pakipamanday to'y baro kung kukunday to'y nudi ka mapasang pet usal da to'y biyak ka mo kang apapapanam distoras tirabi napangkasama nen nakilalaki agparparig na kaniyak siyak tay may sisyasi atap ko ken ka adati lalaki tanu sumangpet ka di ka agun uni nuagun tuna sikat makiriri keba manday to'y baro kung no di ka mapasang pet o salda to'y biyak ko papapanam dis oras tirabi napangkansawa nen nakilalaki agparparig na kaniyak siyak tay may sisyasi atap ko ken ka at dati lalaki tano sumangpet ka di ka agun uni no agun tunak sikat makiriri. LGU Jones, kaya po ngay pablaak. Iti inda panang i-celebrar iti Pinilisa. Simula March 8, 9, and 10. Okay, Happy Pinilisa Festival. Tay di tirigat na, nugwapat maasang
adot parnoyen na danag ke batika unggan Adda pay lahida nga siputang arig nagpakit dintay inda ipusan ayan na aganas nugwapat maasawang agkakamakam ati kagti maliknam sangkadayaw da sika kagasatan tanakatukmakat mang paragsak tariknam. Good afternoon ading June and Jem, musta kayo? Pa-shoutout man ading ganay Auntie Adda Pasqua Clinton. Yes. Message Gmail account ko. Bakit pa manday to'y baro kung Nudi ka mapasang pet usal dato'y biyag ko Papapanam dis oras tirabi Napanggan sa manen naghapi-hapi Agparparig na kaniyak siyak tay may sisiyasi At akukin ka at dato'y lalaki Tanu sumangpet ka Di ka agun uni No agun tunag Sikat makiriri Ay do'y tirigat na No bapat maasawam Adot parnuayen na Danak ke bati ka unggan At dapay lahida Kasip-siputan Arig na paikit dintay inda ipusan Ayan na aganas Nugwapat maasawam Agkakamakam kagti marignam Sangkadayaw da sikat kagasatan Tanakatugmakat Mangparagsak talignan Okay, kita mambalong i-check mo man ito kasi nga nangabag edi last week yata abot yan mo kinaludang ba't amin di ka di Adya claim po nga nangabag we're sorry kita imibit adya i-check mo awan ka no so you're not on the list baka nun ay bagami lang pimugto pero actually hanga nangabag tatagi i-check mo di ko ata awanan Genti lagi lang barbaro nga pangabakti na picture ko tan lagi dati awanan come on when actually ni John Mark in charge iti loading and I'm sure awa mo ti maliwliwayan na Okay, good PM. Kuya, pakablao man dito. Ayan, May, Pangalsur, Purok 7 Family, Nagum. Thank you. Kuna na dito. And happy Sunday, mga idol. Good afternoon, manong kablao man ni Auntie Len Villamar. Di batal nga madamang didingi kanyayo. Paplay man di jay, bulan. Ay, namipasen. And happy Sunday, mga idol. Greet kami man dito barangay Sinili. Linia Ken Meriales family. Pa-request man Kisok. Thanks po. It's me, Marites Linia. Sir, good PM. Binabati ko po dito sa Ramon. Sa may tokongan, harap ng munisipyo, sila Tess, Rudy, Jenny. Thanks, sir. Kunada ba? And hi, Kuya Jun and Maaga, KARRUBA, great man dito Purok 6 na buwan ni Roger Borrase. Umi Lalata, Damian po. Mamamukatan, Boy Satsati. Amboy Basa, Renato Adobo, thank you. Apo from Boy Satsati.
voice at sa atin ang nagko. Basta kita kas ng class style tipo nag-text. Okay naman, very familiar ka kada kita KARRUBA tayon. So, KARRUBA, iti oras 25 minutos kalapasan, iti alawan natin malam, madama kailat ng dumdumwek, iti kakataraking pagkayam yun dito, tangatang manong junti kadawed. John Mark Pastor. Operator Embalsamador. Umani ko yung Melvinan. Hindi patalastas, awan patalastas. So far. Malagi mo pa'y biyag ko, di damot at nagamtam mo. Di namang mo tinamber ko, iniyawid na diyang balayo. Kasla di maungpo, dagiti aragsatang, mapay na maliw ka. Siyakting ka kinaumba, iti kaawan mo, nagsakit to'y pusong ko. Di ta nasursurog agin GSM Blue. Tanong mabarte kag inakmeten iuldag ngem no mausawan na. Kasla kala na karabaw kaniya. Aniya naragsakta di damot at agkaedda. Nagpatpat naguray basit awan durog ta. Di mo pinanunot, tinairot nga arakok ta, insukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksin. Kaawan mo, nagsakit ko'y pusong ko. Ita na sursurog agin ng GSM Blue. Tanu mabarte kap inakmeten iyuldag ngem no mausawan na. Kasla kala nakarabaw kaniya. Aniya naragsakta di damot at agkaedda. Gaputi imas na uken angay sawang ta. Di mo pinanunot, tinairot nga arakok ka, insukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksin. Aniya naragsakta di damot at agkaedda. Nagpatpat naguray basit awan burog ka. Di mo pinanunot, tinairot nga arakok ta, insukat nakti sa bali. Ket siyak tayin ka inwaksin. Di mo pinanunot, tinairot nga arakok ta, insukat nakti sa bali.
Siyak tayin ka inwaksi